emthonjeni. Uma ositholile incwadi le namhlanje ngiyacabanga bona umuntu ongasazi ukuthi kuhle kuhle ithando yini. Kunengozi enkulu lapha yokuthi umuntu lo angamenza ubumbi ngombana uthe bayokuhlukana kabuhlungu. Kwesibili dimani uthe bacho umalona kangekho empilweni yakhe uyazisusa yena ephasina. Esikhathini esiningi ungabanjwa bakulibalele mara umuntu lo umbamba ngento eyodwa ayenza umuntu lo azimisela change tatile ukuthi ahlukane nomkhalo ngoba ekugcineni umkhalo ugcina ulele tatile. Into ekumele ukuthi ayenze akakhamba umisela protection order the way anomona ngakhona ngaye uzogcina ambulele. Uyamthusela kushimakesha umuntu uzosibulala akatsho athi ngiyosibulala athana uyokufuna isizo emthethweni ahlukane na excessive kuhle nje into sokuhlukana nhlukaniswe kumbi akekho ibereke ngimngedwa man sithe vumbo 9 to 12 nekusheshilo mhatsho la uphumbe ngokuthile kwehlelweni lithole ku podcast ku www.ikwekwezfm.co.za.